خانم کروس سپاس بۆ دەمێتە. When I was listening بەریهامێکی من لە کۆنفرانسێکی لەسەر ئابووری عێراقی گۆداریەوە دیکرد و دەگوت کاریگەریە گەندەلیە لەسەر ئابووری عێراقی گەلێکی ji کاریگەریە شەڕی داعش مازنتر و خراپترە. تو دکاریشمە ڕێبێژی چاوە. If you look at Iraq over the last 10 years, ئەگەر تو تەماشا عێراقی بکەیت 10 ساڵên بۆریدا دەبینی چەند پرزگرێک وان هەبووینە دەبوارە ئەولەکاریەدا. ji şerê sala 2003 heta 2006 pêve demê tund û tîjî li astê herî xirab bû heta îro ku Daeş belavî hemî welatî bûyne. Hêç çi guhrankarî diyar nebûye li şiyana wan heta aboriyê pêş bêxin. Li demên xirab ku tund û tîjî dîsan dest pê kir li sala 2015 aborî heta niha hêç beref pêş neçûye. Ev jî ez bawerim ji ber ku gefa serekî aboriyê gendelî ye. Ev jî dibîte eger ku welat nikarît bi durustî projeyan danêt û bi nesaziya Iraqê xurtir bike da ku xwe ji rewşa nihaya xirab derxîne. Bi salana aboriya Iraqê hatbû piştguhkirin. Ji ber wê rewşê jî karsaz ji Iraqê direvin û ziyan digeyîne kardaran ku ew jî rewşa xirapî aboriya Iraqê hêşta xirabtir dike. some people say or they think that the level of the corruption is دەبێژن ببۆرینە دەم ئاستی گەندەلیە هەر بلند دەبە. I believe that part of the problem with corruption, you have to understand corruption. Ez bawerim pişkeka pirzgirêka gendeliyê divê têbgehî ev pirzgirêkeka derûnî ye. Yek ji egerên gendeliya niha li Iraqê ew e ku îro kêm pare diçe gelî. Mûçe têra xelkî naket heta bikarin malên xwe hevît û xwarinê bidene malbatên xwe û dermana bikirin. Vica li destpêkê xelkî digot bertîl ne hinde tiştekê xirab e wergirîn ji ber ku ez pêdivî perey me heta bikarim xwarinê bidem zarokên xwe. Vica li dîmahayekî ev bertîl wergirtine berdewam dike û mirov çi car nabêje bes. Kesek belkû bixwaze projeyeka mezin pêk bîne û 20 li sadê bixwazin ne ku wê projeyê dananên. Tişteke ku belkû di destpêkê da ji ber pêdivîbûnê destpêkiriye niha li seranserî Iraqê bûye nexweşiyeka pir mezin û her xirabtir dibe. Em dikarin bêjin ew bûye keltûr? I don't know if it's becoming a culture. Ez nizanim ku ev bûye pişkeka kulturî an ne. Eger tu temaşa gendelî Iraqê li salên 1907 û 1908 bikey ew ne keltûr bû. Wî demî kesekî dixwaz bertîlî wergire li Iraqê hemî civakê bi xirabî behs lê dikir. Ew şermezar dikir. Ev dijî Qur'anê ye. Ez nabêjim pişkekeya keltûrî belê li dehan salên dawî da ya pitir bûyî. Di serdema îro da ew bûye pişkek ji keltûrê jiyanê û tiştê herî zehmet ew e divêt hewl bête dan Iraq wek verê lê bête ve heta gendelî nemîne. is there any hope that باشە خانم کروز هیڤی هەیە ئەف نەخۆشیە civakê wêran dike bêçareserkirin li Iraqê? I think there is. If you look today, Ez gejbînim ku hêvî heye dijbiriya gendeliyê bihêtekirin ji ber ku milyûnan kes ji bo vê yekê beşdarî xwe pêşendanan dikin. Hemwelatî bêzar bûyne ku bi tiştên wek pasaport an vîza mecbûr dibin bertîlî bidin. Her kes dizane ku ne tiştekê rast e. Em di qunaxeka gelek giring dayne ji ber ku aboriya xirapî Iraqê rastiyeke. Hikûmeta Iraqê bi rêk û pêkî kar naket û gelek kes dibin beşek ji vê sîstema gendeliyê. years you've been working in Iraq? خانم کروس چەند ساڵم تو لە عێراقê کار دikî ji bo kampanyeka taybet. Qet tu neçar bûye bertîlê bidî kar bi destekî Iraqî? we're actually unique. My history as the former Deputy Inspector General, Naib al-Mufattish al-Am. Rewşa min bi hempaye ji ber ku ez karmendeka bilindî hikûmetê bûm û karê min şerê dijî pare xwarin û gendeliyê bû. Her kesekî dixwast bertîlî ji min wergirin ew dizanin ez ê şikayetê jê kem. Bertîl xwastin ji nav kardariyên Amerîkî cuda ye. Eger tu karekî bixwazî yan tu dixwazî projeyekê daney, tu daxwaza bertîlan nakey. Ew bes radwistin heta hindek dem serve biçe paşan dê wî kesî agadarî projeya xwe dikin. Hindek car ew bertîla dixwazin lê em wan tê digehînin em van karan nakeyn. Pay the right people. If you do something, things will move. And there's a group of businesses that just refuse to do that. That's in a part of Iraq. ئەڤە تو بەحسی حلە بەسرە و بەغدایە دکی لە هەرێما کوردستانە عێراقی چاوە قەت تو کوێ وێ دەرێ؟ We have visibility into Kurdistan. We don't actually do a lot of business in Kurdistan because Em zêde li gel Kurdistanê kar nakeyn, dîsan jî em li wir heyne. Ji ber ku du bazarên cuda ne. Serokvezîrê wan cuda heye, wezareteka dine û qanûnên wan yên karsaziyê cuda ne. Em bi piranî li Iraqê kar dikeyn. Lê em karan digel hindek kompanya dikeyn li Kurdistanê û gendeliya wan wek heve. so I would say that the corruption in Kurdistan is just as bad
as the corruption in the rest of Iraq. So mostly because in Kurdistan we know دبیژن لە هەرێما کوردستانی کار بەدەست داخواز ji kampanya dikin they ask for bibin şirîkên wana lê rexêdiyê Iraqê li Bexda û cihindî kar bidest daxwaza parî hazir dikin tu wê sadî. No, it's really the same. I think in both areas, sometimes they want a stake in the project, they want a share of the project. نەخێر وەک هەڤە هەردووک ئالی پشکەکێ ji پرۆژەیان dixwazin li demê kompaniyên derve dikarin pişkekê ji wî karî bidene kompaniyeka Iraqî. Ev tiştekî gelek baş e, ev ne gendeliye. Dema hevkarên tên Iraqî hebin, tu dikarî baştir kar li Iraqê bikey ji ber ku ew sîstema wî welatî dizanin. Ew welatî baştir nas dikin. Dema kesên xwecihî dizanin ku berjewendiyê wan di projeyê de heye, ew hez dikin bibin piştevan, ev jî dibe eger ew xwe ji gendeliyan dûr bêxin. خانم کروز هون dizanin dahat û aboriyê Iraqê bi tinê li ser firotina neftê ye û tu dizanî dema bihayê neftê giran dibe rewşa Iraqê baş dibe û yani bi giştî welatên neftroş dema bihayê wê tê xwarî rewşa wan jî xirab dibe. Hûn pêşniyaza modêleka cîhanî dikin ku di Iraqê de ser bikeve û aboriyê wê geşe bike di vê rewşê de? There is. If you look throughout the Middle East and even in Africa and South America. بله اگر تو تماشا روجلات ناوین بکی خول افریقا و امریکا باشور پرانیا ولاتان کو نفت هی سیستما که آلوسی آبوریه هی کو اوجی ریک دوان برانبر جدرین خوی نفته بکاربن دینا ورگرن افجی درفت دوان کو بهابون و ارزاکرنا نفته راز بکن یک جریکن باش بو عراق اوا کو بری خوا بدن میناکن پشکتی کو دولمندیا نفته بکاریگری بکاربینن به سالانه عراق دخواست جولاتن دین ورگره لیل سالن بهای نفته ارزان دبه او ایدی پاره نادنه کنتراکت چیا اوه کاریگریه که خراب هیا جبو سانهی کرنا آبوریه تماشا ژاپونه بکن وان بسالان پرکم کرینه لیوه هند اگر که خراب لسر هبویه بل اگر تماشا امریکا بکی کو دین کرینه راست گلگلیان دکن لید همان دمدا دولمترین ملات جهانه جبر کو او پاره دین کرین لجهن جدا جدا بکارتینن او جید به آلی کار کو آبوری خورد بمینه. At the conference that we're talking about last, دوی روشده دما بهای نفتی نزمه. I actually think that Kurdistan's biggest market is not necessarily going to be Iraq. از باورناکم که بازار کردستان العراقی با بتی بینیا من او پتر بری خود دن ترکی تایبتی دم او جدرین خواه نفته پیش و دبن و از باورم اگر کردستان که سر بخواه هات دوی پتر در فتا کارسازیان العراقی هبا لی از هر دبیجم وان پتر در فتا کارسازیان دل ترکیه یان ایرانی هبید جبر که گلک آستنگ ده کارسازیان ده هیا اگر کردستان صداست پشتاخوا جبو پیش و برن آبوریه به باشور عراقی گرم بکد از بیجم برایکا سیاسی اوه نباشه جبر کوان دیروکا خواه های و جعالی آبوری جیوه هر وصا نباشه جبر کو زمان و کلتور و فرهنگ وان جدایه but not necessarily be dependent upon but one another. at that time they will have خانم کروز لز کنفرانسی آبوری لزانکویا جان هاپکنز لواشنطن پرست هات کرن که پاشروجا آبوری هریما کردستان عراقی و بتر گشه بکه د عراق اگرتی دا یان اگر کرد سر بخوبن. کردستان جیتنه حتی آستکی دکاره دینا ورگرید. به نرینا من وان د پیوندین خوا دا کاره که باش کریه. گله کمپانیای لابی جبو وان کار دکن و وان سرانسر جهان با آوائه که بهز پیوندی خوا خورد کریه. به دیتنا من در فتحه لعز بیجم دلیوین راستین لباشور عراقیه جبر کو گلک جدره نفته هنه. لیلوی دمی اوی بکاربن قرضاج بانک و ریخستی نفنتوی ورگرن و آبوری خواه گشه پی بدن و گشه به آبوری خواه بدن. Well, I think people make a mistake when they say oil is the biggest. گلک کس راسنا بیجن دمید بیجن کنف جدره هری مزنه یا عراقه. دولة مدیا عراق براستی گلویه. گلته خواندواره اگر عراق بدرستی پیته بده پروردکرنا گل خوا دیوا صدرفت انکارن پیشکتی پیدا بکه. تو نکاری هرگاف خواه بسپیره نفته. اگر عراق بالا خواه به پروردکرنا گنجام بده هنگی دی آبوری خواه بهستر بکه. That Iraq could really build an incredibly strong economy based on its people. خانم کروز کاش مرة بحثی خواه بکه. تو خانمه که امریکی دولاته کی پری شر و آروزی ده کارده کی و خلکی ده ده کاری. حتی چندی تا آزادیا لوینی هیا. You know, it's actually quite normal to move around Iraq. I mean, هات نوچنا من العراق نورماله.
دوێت ئەولەکاری هەبە و بزانیت تو چ دکەی ما زێرەڤانên xwecihiyên هەین و پەیوەندیên me digel wezareta navxweyî û polîsê navxweyî heye em bi dilekî aram hatine çûnê dikeyin cidahiyeka ne wesa mezin e digel her cihekê din li rojhilata navîn bi rastî normal e. Our community, it's actually very normal. Okay, Ms. Cruz, thank you so much. Thank you for your time. Thank you very much.